U okviru projekta Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada, na kojima je općina Novi Grad Sarajevo vodeći partner, potpisano je 5 sporazuma o dodjeli grant sredstava za početnike u biznisu. Putem pomenutog projekta raspisali smo javni poziv za obuku i edukaciju za počinju unaprijediti svoj biznis, na koji se prijavilo više od 30 do 35 ljudi po jednoj grupi, a ukupno ih je bilo 3. Nezaposleni su imali priliku u toku obuke da uče da pišu svoj biznis plan, projeciraju svoje troškove buduće, te nakon čega su predstavljali te svoje biznis ideje imenovanoj komisiji koja je na kraju ocijenila i najuspješnije, te na kraju su im i dodijeljeni ta grant sredstva isključivo za kupovinu opreme i troškova svoje biznis ideje. Alem Huseinović jedan je od 15 korisnika ovog granta. Alem je u svijetu marketinga već nekoliko godina, ali do sada nije imao hrabrosti da bude samozaposlen i pokrene vlastiti biznis. To jeste da otvori marketinšku agenciju. Sada mu je ovaj projekat to omogućio. Jedan ovakav program me ohrabrio da ja to mogu i da počnem sa ovom procedurom i svakako da sam zahvalan lokalnom partnerstvu Novi Grad, prvenstveno zbog ove obuke, pa onda evo svakako i zbog ovog financijskog dijela koji će mi mnogo olakšati u ovoj prvoj godini. Svakako evo nabavku nekih sredstava kao što su laptop, kao što je dron, kao što je mobitel i tako uređaj koji sigurno će ubrzati moj rast Agencije za marketing i svakako savjetujem svima da se prijave, da pročitaju o ovakvom jednom programu i sigurno će razumjeti kroz to da ovo nije ništa, da kažem, strašno i da mogu to i da dođu, da poslušaju, da se edukuju o ovoj temi i da krenu ovaj proces ukoliko imaju želju da budu samozaposleni. Ova obuka trajala je ukupno 3 dana sa certifikovanim trenerom Dženanom Trbićem. Projekat Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada provodi se putem Međunarodne organizacije rada, a finansira Evropska unija.